Nongeye kwa ikaze inshuti bakuzi ba Pirates News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamukaronka mu byo mukora byose mbaha ikaze kandi ku makuru yo muri iki gitondo kuri uyu wa 23 z'ukwezi kwa 10 2025 aho tugiye kwagezaho amakuru azindutse mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bitandukanye bigenzurwa na AFC M23 aho akomeje kubera imirwano aho Fardc ikomeje kugaba ibitero ku birindiro bitandukanye bya M23 ndetse na M23 ikaba ifite aheri kugenda igaba ibitero nk'uko amakuru tubibagezeho abitangaza. Ibi kandi biratujyana ku itangazo rya Fardc, itangazo Fardc yasohoye ivuga ku bijyanye n'amakuru amaze iminsi acicikana avuga ku bijyanye n'intwaro zabo ziremereye bari guhungishiriza mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura. Ibi kandi biratujyana i Kinshasa aho turaza kugaruka ku mwanzuro wafashwe na Tshisekedi wo gushyiraho umusimbura wa General Mwako wapfiriye muri Uvira. Turaze kandi kwerekeza none i Kinshasa tuvuge ku bijyanye n'abasirikare barimo komanda wa military police bakurikiranweho gutesha agaciro imfungwa. Ayo makuru hamwe n'ayandi yose mubane natwe aho turi yabagezeho ku buryo burambuye muri inkuru y'usuko yakabaye. Kandi subscribe niba utarayikanda. Twise cyane rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc cyahakanya amakuru avuga ko cyatangiye guhungisha intwaro zacyo ziremereye zikizivana mu mujyi wa Uvira zijyanwa i Bujumbura mu Burundi. Amakuru avuga ko Fardc yatangiye guhungisha izi ntwaro nyuma yo kumenya ko isaha n'isaha M23 ishobora kwigarurira umujyi wa Uvira imaze igihe igose bikarangira izifashe. Fardc ibinyujije muri Lieutenant Mbuyi Kalonji Ligan uvugira ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bizwi nka Operation Sokolade mu ntara ya Sud Kivu, yavuze ko nta gikuba kigeze gicika mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba muziri muri territoire ya Uvira, Fizi na Mwenga. Mu itangazo yasohoye yavuze ko Fardc ingabo zayo n'ibikoresho byazo ntabwo byigeze biva na metero n'imwe muri za territoire za Uvira, Fizi, Mwenga no mu nkengero zaho. Ingabo z'inkoramutima ziracyafite ukwiyemeza kandi ziri mu cyiciro gikomeye cyo guhangana n'iri tegeko mu gihe habaho ukwica agahenge. Umuvugizi wa Fardc muri Kivu y'Amajyepfo kandi yaboneyeho gusaba abaye gutuza bakirinda guha umwanya ibyo yise ibinyoma. Ibi birahita bitujyana ngira ngo nkuko mubyumviye iyi nkuru yo twagiye tuyigarukaho, iyi nkuru yo muri Uvira aho amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye bisesengura nka African Intelligence yatangaje ko Fardc iri guhungisha intwaro zayo ikazihungishiriza muri Bujumbura ndetse no mu bice bitandukanye by'i Burundi. Byose bikajyana n'ubwo bafite ku mujyi wa Uvira ushobora kuvamo ugafatwa na M23 kubera ubunararibonye bafite, kubera experience bafite y'ibyabayeho mu mujyi wa Goma aho intwaro zitandukanye zirimo indege z'intambara, zirimo ibifaru, zirimo imbunda zikomeye cyane yaba izirasa indege ndetse n'izindi zirasa kure, byose byafashwe na M23 bikaba biri mu maboko y'inyeshyamba ziyoboye umujyi wa Goma, Bukavu ndetse n'ahandi hatandukanye. Bakaba rero bari mu mugambi wo kwirinda ikosa bakoze icyo gihe mu gihe Uvira yaba ifashwe. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo rero imirwano iravuza ubuhuha hagati ya M23 na Fardc muri Businga. Kuri uyu wa kabiri ushize habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazirendo i Businga, agace gaherereye hagati ya Nyangezi na Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu imirwano yongeye kubura muri Businga kandi iracyakomeza
kugeza na n'ubu twateguraga iyi nkuru nk'uko bitangazwa n'urubuga Tazama RDC mu gace ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, naho bivugwa ko imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazalendo itari kure y'umujyi wa Mpeti. Indege zitagira abapilote cyangwa abadereva za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zanyuze hejuru y'umujyi wa Kashebere muri teritwari ya Warikare, ariko bikavugwa ko nta gitero na kimwe zigeze zigaba, bitandukanye n'ibivugwa n'inyeshyamba za M23 zo zemeza ko zagabye igitero mu bice bituwe. Biravugwa ko inyeshyamba za M23 zagerageje kurasa iyo drone ariko ntizibashe kuyihamya. Tuvuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, reka twerekeze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Masino na Fardc muri Kazinga. Umujyi wa Kazinga mu murenge wa Oso Banyungu, teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Ukwakira habereye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za AFC M23 na Wazalendo. Amakuru agera kuri Actualité PSD avuga ko AFC M23 ariyo yatangije imirwano nubwo yo ntacyo yigeze bivugaho. Urusaku rw'intwaro ziremereye rizoroheje rwumvikanye bitera ubwoba mu baturage ba Kazinga no mu midugudu ihakikije. Amakuru akomeza avuga ko mu rukerera rwo kuwa gatatu indi mirwano hagati impande zombi yabereye ahitwa Ndete na Showa muri icyo gice, ariko kurasana bitatinze. Kugeza ubwo iyi nkuru twayiteguraga, ibintu byari bikomeje kuba bibi muri kariya gace ka teritwari ya Masisi kamaze kuba izingiro ry'imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC M23 ndetse na Wazalendo kuva muri Mata. Mu makuru y'iki gitondo reka twerekeze Kinshasa, aho Tshisekedi yashyizeho umusimbura wa Generali Mwaku wapfiriye muri Uvira. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uzwi nka Faci Beto wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho umuyobozi w'akarere ka 33 ka gisirikare k'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uw'ibikorwa bya gisirikare bigamije kurandura imitwe yitwaje intwaro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bizwi nka Operation Sokolade. General de Brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques niwe wahawe kuyobora akarere ka 33 ka gisirikare k'ingabo za Kongo Kinshasa. Ni inshingano yasimbuyeho General de Brigade Mwaku Mbaluku Jean Daniel wapfiriye mu mujyi wa Uvira muri Nzeri azize urupfu rutunguranye. General de Brigade Amuri Civili ku rundi ruhande yagizwe umuyobozi wa Operation Sokolade asimbuye kuri izo nshingano General de Brigade Mwehu Evariste, umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Lieutenant Mbuyi Legan Kalonji yatangaje ko kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Ukwakira aribwo bariya ba generali bombi bageze mu mujyi wa Uvira. Ubwo bageraga ku mupaka wa Kavimvira uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Urundi, bahakiriwe n'ubuyobozi wungirije w'ibikorwa bya Operation Sokolade Colonel Apollo Bangala. Bageze muri Uvira kandi mu gihe amakuru avuga ko isaha n'isaha uyu mujyi wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo ushobora kugabwaho ibitero n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 zimaze igihe zifite gahunda yo kuwigarurira. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko Tshisekedi afite gahunda yo gukomeza igisirikare cye nyuma y'uko General Mwaku apfuye, yamaze kumusimbuza. Ari gukora imyanzuro ikomeye cyane nubwo rimwe na rimwe itari kuza yihuse cyane. Reka
dukomeze n'indi nkuru yacu ari nayo dusorezaho, inkuru ivuga ko i Kinshasa abasirikare barimo komanda wa military police bakurikiranweho gutesha agaciro imfungwa. Ngira ngo murabyibuka ibyabereye i Kinshasa ubwo habaye ubujura bukomeye cyane bwa banke. Rero aba amakosa bakoze nk'abantu bagiye babibona kuri Twitter nuko bambuye uwo mudamu imyenda yari yambaye, ubundi bagashyira hanze ubwambure bwe kugeza naho bashyira intoki zabo mu gitsina cy'uwo mubyeyi wari wafashwe ufite ubwenegihugu bwa Alemanye cyangwa Ubudage. Reka tujye kuri inkuru y'aba basirikare. Abasirikare 8 bari muri batayo ishinzwe ikinyabupfura police militaire mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc batangiye kuburanishwa ku cyaha cyo gutesha ubumuntu no gufata bunyamaswa imfungwa bakoreye uwitwa Honorine Poche uherutse kugaragazwa nk'umwe mu baherutse kugerageza kwiba banki i Kinshasa no gufata bugwate abari bayirimo. Abaregwa barimo abasirikare bakuru benshi batangiye kuburanishwa kuwa mbere itariki 20 Ukwakira 2025 imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Gombe i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu baregwa harimo Colonel Desile Mumesa Kimpemne umuyobozi wa batayo ndetse na ofisiye benshi barimo Captain Fernande Kongani Ngagba, Captain Diodone Mwamba Paipo, Sous-lieutenant Omar Idrissa Longongo, Adjudant de première classe Jacques Kaminga Mukela, Serja Bashili Baki Ndombasi na basolda Guy Chendela Kayembe na Tichiki Modaya Kengo. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abo basirikare bambika ubusa Honorine Poche bakamugaragaza ku karubanda nta kibazo bafite. Igikorwa ubushinjacyaha bwavuze ko kidakwiye bukaba busaba ababikoze ko bahabwa ibihano by'intangarugero. Ni nyuma yuko kuwa 16 Ukwakira kuri Royal Bank iherereye kuri Place Victoire i Kinshasa bivugwa ko Honorine Poche unafite ubwenegihugu bw'Ubudage yakoresheje imbunda y'igikinisho mu gutera ubwoba abakozi ba banke bikarangira abashinzwe umutekano batabara ku bwinshi baburizamo ubwo bujura. Ariko umuntu wabufatiwemo wagaragajwe wenyine n'uyu mugore Honorine, abandi nta muntu uzirengero ryabo, ndetse bamwe banemeza ko iri ryari ikinamico rigamije guhishira amakuru amwe atari meza yaragizweho muri icyo gihe. Ngira ngo rero nk'uko mubyumvira, nyuma yaho Ubudage busabye ko uyu Honorine Poche byakorewe byabyuzwa ababikoze ndetse n'abaturage by'umwihariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakaba bakomeje gusaba ko uyu mugore uyu mubyeyi yahabwa ubutabera nubwo nawe yakoze icyaha gikomeye cyane cyo kujya kwiba banke. Ndabashimiye cyane rero bakunzi ba Rwanda.